Nah, Pungastawani Sang Arjuna durung mawasta bubur nanging digelis kecawis oleh Hida Bathara Siwa. Jening pianak bapa subuh sinah pesan pisaratangi dewa sampun pangguhingi dewa maka sami jatuh ene ada paijan bapa jadu sakti sane merupa senjata ene jening Pasupati kalumrah wasania puniki lautan cingaking geni cirasa ya Yesuan mikir sapunika wajanganida Sang Hyang Siwa raris modal geni saking tanganidane wawangat cari rokedar mengindit akan waraya digelis geni punika maha pedewekan raksasa
sawi natap panahe punika nerimo sangedanan jaya jika ngesara suak semotika raris kaderima antuk ida Sangyang Arjuna panahe punika raris ical punika nganasari rasa maka lawan raya ngawa sane merupa geni duaning matunggalan ring panahe pamuputnya Kradawarasa danang jaya manamah hati risa sampun ida Sang Arjuna pulih warunugraha raris ngebakti ida dahat pranamya pinisalina larat makude kagentosin gandewa miwah tutup gelunge tan wenten kirang nyani dinarimo winarwara sireng ngaji danur daru sastra kapi kapekelingin ida jroning kaweruhan mapepanahan sarwa senjata makosami Grada samaya prayoga dadi semua badara siwa puputing panumaya jroning migunaya mawastu musna ida Batara Siwa